آتا رمضان ماہ غرحان ماہ زیبائے خدا، کن تلاوت و بان نمازان توب درگاہ خدا، کن تلاوت و بان نمازان توب درگاہ خدا. یازدماتی زندگی شو یک مکان تو بندگی، یک روچی روان ش دنیا تا ابد نئی زندگی، یک روچی روان ش دنیا تا ابد نئی زندگی. اے مسلمان کنت پنج وقت نمازانا ہدا، آخرت روچ راضی شت بھی پاکین خدا، آخرت روچ راضی شت بھی پاکین خدا. مائے رحمت مائے بخشش آتمش میں منزلہ، تو بکنے کی بکن بخشش بکن تو صاف دلا، تو بکنے کی بکن بخشش بکن تو صاف دلا. قدر بزانت روچا شاید گا سال میرے، گو ہمیں خیالا مسلمان سی روچارو چگرے، گو ہمیں خیالا مسلمان سی روچارو چگرے. شیطان راہ تمہارا لوٹ گر جنتا، بانتا ذکر و صد درود یا نبی پیغمبرا، بانتا ذکر و صد درود یا نبی پیغمبرا. ہاتھ رمضان ماہ غرحان ماہ زیبائے خدا، کن تلاوت و بان نمازان توب درگاہ خدا، کن تلاوت و بان نمازان توب درگاہ